megalayapost.news. Ka-Regional Institute of Advanced Studies RIS kabadan hanong po taong shopping complex Riboy District kakad admission niya kisamla puli kibuka pentben haga postgraduate diploma in computer applications katorik bakadu kanong kaarpusan tarik ujun arajar arpun riyo kabadan pediang tang arpongul ya kijungtip bakambanya pila banpun hagitegi nomor badan haneng. Kara nongpo kabadai kanong penong kami jonglum werto ubadai ulum kentang baju penlong ya kejing le niam le rukom nadu kipor hendai hentai henen kesengi kalala ban penlong ya kejing sedang bantung ya palat arpo wajar tenrai kidieng baper kijaj so baru kijing tung kibolong dawai kumsi benta ban penjerngam biang sasisian pat yautei ulum ubala sedang ban selan na kejing pompathar jong kipajba ya kidieng kisien kate kejing tung dieng hautei ulum kentang jong kara kalong kumsi benta jong kejing roke kesengi penne pensa ya kamaryang hakabalawan banis menta nadu kakur lengdo sa lengdo bishar sengkli nongmali marai sangon marai pator lapang nalor ketenak soil and water conservation lambat kiwei de kiseng upai reblin lapang ubadai longsan mansan jongkara nyongpo ubabat ya kekerdan korkun habakaran skilar patai kubor ulayat hu bautei ulum werto menta ulo sedang banselan badap setang kejingshit bad om yoshu ya kelair kaba pengan bad kaba khut kumbalong hakipor kiba menchua kumta kara nyongpo kalashim ya kene kesien jam ban penjerngam biang bad penne pensa yautei ulum kabanong rukum kanuksa ya kipateng kiban sawan habayo bani keren pat bad uba John Rembai ubadai nongpet nyong sumar jong tei ulum balathung dakaran ulayathu banadu bolo shimti kakam mentala saus namlanter ula persang banthung ya ki hajar tunrai ki jaj dieng badjaj so bopher hau tei ulum kumshibenta ban penlong biang yaw tei ulum kentang ubadap kajing im bopher ulayathu ru bo amtang ki jaj dieng badjaj so bopher ki balayo banthung hau tei ulum henrewat kitu ki jingthung ki bolong dawai ru lathung kerpang khnang bakinong sumar dawai kenban kinyo ban penon kam lasai lasisngi barhaki snam ki ban sawan nalor ki jaj dieng bakerpang ban pene pensa ki telong ki badan hautei ulum uba John Rembai ulayat huru balapalat arpo jartan rai ki dieng bat kiso bopher kentup ya kitu ki bolong dawai ontung hapo tei ulum ya ka balayo ban sedang menta kasngi bat ter hadu kumbasibnai ei tat hadu uba onla ban pendap thung ya baro ki tan rai dieng bat tan rai so kumbau tei ulum ula sedang ban selan kathong ka bahakmat ka bapenlong yo ba John Rembai ban simkhia ban sumar ya te ka klau kalong ban kring biang kimrat kimreng bat kisim kido kumbalong haki por handai bat khamtam e ban penlong ya te ka jaka kum kata ka jaka pen e kisim kido lani kata ka bakiong ka birds watching area hakakti nongwei nakalyang jong ba John Rembai ula kentui ki pajba ki balikai pengan bat songkai shau tei ulum bakim dai satya ban berat pathari ki jabo jaban hanrai bakin berat hagi jaka ki balabu kerpang khnang ba te ka jaka kanlong ka bakhut basuba bat ka ba tenan. Ruat untuk pakai ini kalau penong itu jangan mereka tinggal motor bagi kita Islam apa kalau teman tinggi mencuai kalau sedang bagi mentang yang but dan kalau kalau teman juga kuat net car dulu memberi menong selan bagi itu ini kuat menong dengan kikun para pasai hadir nambut kena tahu berjalan bani ya kata besar bah ni kini nongkam sip kamrai dan besar berkeliling buat punya pasar yang loya jerngam tu hari dia bagi dunia kena seni kerja ini lagi aku buat aja oh jangan lain mah Cipojar tunrai tiba. Jadi kalau ban penjerngam ini di rumah selen berserta berhenti berak. Tapi wan kai sini lumi mioler ini isu tentang isit bah. Jemata ketu ini kalau kempai ban pen ya dia penjerngam kaler ke makoi after kia juin bat ke ban sawan ban kai sanulum mengasai lagi. Oh, asal senem kalau don haunya ulum. Kamu tahu kerja ini ka ulum jeng right nongko di mentang sini ada baka jing kemen nama kumbot yoi uslap ulawan lalai sini mentang itu jing shit ke besar kai bahan ne kai nongko jungi te ulum hakini ki saus nem habang ladon hangne ngalabu ikan nong tray ngalap puson bahai ni ulum ngane kumno yang ni ulum ba kanwan biang kata ka flora and fauna tiba ngipit na kiri hundai te ngalap ya ke joint action committee hakai hing jongi na imei bai ayanga ipa jonga bakirang ba right kiberim kilaseng ya gawe ka joint action committee of lumwarto kemut hakabor ka berit jongki hosna ata hunyo padon JCB ko hakajuk mentamo kila ya le pan ya pelang ka sarkar ni tunding hangne hai bor berit te kimla namarmo kajuk kun swap mentaka per
Tengah apa nak pakai cingkemen bah kini kisau sinem. Kalian ini geding hadir jonga. La kumno hangnya geding. Kita haduk sau hajar hajar tenrai di bangalak bentin. La sau sinem mentah. Mentah kasih pat dan haduk arko hajar tenrai. Balak poi. Na di departemen bakat di balanok senyang. Ka konsep hi hau ulum mentah kelong kita igi sim ru ki sim ki bangawan ra nako ridakar ngalawa hakini ki diem de ngakwa bayi kani ka jaka kan kelakum ka bird watching area ngandak kwa ya makin pak di sini makin pak di huleng hakane relum saji hu kana kalau kita muswa ketang kita akan ting hi ngakar terpat lang di pak ba bagnes dok tin hawan kai hule ulum bakin ni plastik menembrak di lor kadang kali ka gate kemudian ke dustbin bakin tak biang bakin tak kulmari ke pincung bat mentara ski micung ru yaki medicinal plan home ulum bagi kabirat kinyo yaki medicinal plan kumba arto hajar tenrai minum la mentara ski baru si benai mentara arto hajar tenrai yang pendek home ulum arto hajar tenrai bunjak kiding so kiding sentiu kidiak day bat kamariang banwang sedang mutaka paradise yang hanya ko akan kita Meghalaya Post.news